SDFC account sa khuli ama active loma active tema thek the ma si polang li phon si kar ju to try than te function ba number ya number bang lo halam secret de ya nglang thade don tu đang đi bộ là cái first ini pak active hancur baik lagi wow easy domestic Bilas nanti có thể cho một cục phải thao ra được chắc là vang lư làm ra SGFC hello bên vang lư cái vang bông sir tao tới vang lư itu lemah itu lemah belen sang kelang lho अच्छा तो क्या लापू पकड़ी po để một lần phi phan lắm là orang jenis bah English ang par ke pilo lagi main menu di bang lo lagi ini namanya là nang posa pin dari kan lah dan non bicara nang set your pin kemudian klik kemudian empat bang confirm nanti enter your mobile number dong si mobile number lo bilang kok dong si change để bây giờ bây giờ belum belum là tidak semua kan nong try dan please wait for your request please ensure your collect your priority unable to process this transaction perjalanan pulsa kau lain hanya bang kesana masuk lambang nanti telah coba mereka balance and code ambil withdraw kan nomor aja withdraw your pin enter 6 digit one time OTP OTP yang lama ini bunda new ATM pin mau kimi lari tek ke phone boy lah tenan bang itu pulsa free bang lagi kamu nak lo kerja orang enter your mobile number enter your new mobile number non là phản percent jadi sudah thay lum memang nomor phone number ya ya saya bilang mana 7086 7086 454 454 065 065 confirm